Нучча народа сақа сирегерүктәмитин кенне сақа кехитин олығыр туғылар есағаламыдай. Екатерина Мосова білімнәбіт сюжетігер сихили білсін. Мөлүен 200 тыгынчаттан тақса документ қаралар национальный архив этергедылы туллар тутаға тебер сүрәға бұ сүрін хранилище. Тинтен тыгынча 600 түйірден 9 документ самай бұлыргынан ағылар. Ол документ болағына Москваттан, Сибирскай приказтан бұманнағы воеводаға ұрғып біттір. Бутобольскайынан әйеқа аяннан елілер хылқаға ұтылы бұд стрелестер. Отын Ирақтағы білі баяннай жөні. Билден тұран стрелестер Irak qotu siri sаңар ер бұдойдуға маңнайгыдан үктенер жөн бол батақтыра. Тығынчы 632 сыллаққа ұғымайын оған төт күнігер Петр Бекетов ұстарала өліні өріс керек адалығар тексер. Здесь как раз очень хорошо видна одежда. Вот у него такая одежда повседневная, то есть в этой одежде ходили все вот русские люди в 17 веке. Ну, первое, что тут бросается в глаза, это кафтан. Точнее, правильно назвать зипун. Сукунаттан кылгас кафтан сон три саппыкы кухат кур. Басыгы хаактар маныга ханылы таңастақ саптақ этлерден билеген сабағалы быт. Вот с приходом русских начали сюда очень много привозить ткани. Сейчас мы, насколько знаем, вот национальная вот якутская одежда, которая вот на Исехе носится, даже платье холодай. Это, насколько я знаю, холодайка, то есть рубаха такая, которую вот в 17-18 веке носили. Сахасыре Россия составыгар килдерилибден кенне Ирактагы каанатыгар диен хоту сир төрү толуктоо хомуктарыттан жаха комуллан барар. Гыр түйени утаран бастан ута кыргыгы оксугу да бара. Одырен сыйы олох жаак кем оннун булан сага сыганнар кайсы көрүңлери үескүллер аты эрген сайдан барар. Лучше билдер Голландияты келбит путешественниге избран иди сурьере. Бу хакалар уже уэттиси үйеттен ыла уже нучылы таңнар бул буттыр, онда нуча агалагын шит бул буттыр. Еңур ере. Же ол курдук сира орутунлакка номно тыгынча 670 сылларданла өлөхүмага жокускай эңер онна аммага туракта культураны үйнерен оробалуулар. Бу Якутскада дозурна книга солларынан 670 сыллакка деба аммага аммастан бурдук ыгамдар шоба урожай буттар. Ахан түргендик үйренмете бит туаха бурдук үйренепти. То жетерген генетическая памятьтегер бар бит. Сирикытта үленисерге тутууга эмие итинник түгени белетиякка сөп. Историктер этеллеринен нуччалар келияхтырын инниттен дагыны олохтоох ага устара бөга тага оңоһуулаах остуроктары оңостоллор эбит. Нуччалар бастан бу хака херер келде калат туталларга билибелерин тутаачылара туту мастардары агаяк боланнар сахалары үйрөппеттер. Ол аты боланы бии өбүгөлөр бит сүгөнен tuttu yürüyek bolanlar, sakahrigar başının tanrıcetin olu şüşeydik tutanlar olihin beldeter bile ol Alaskaga haka uçların ide varanlar onunla tanrıcetin tuttarırlar. Тыгынча 690 сыл сетинге 12 күнем. Москваттан Жукускайга дери Сибирь почтатын тахар туһунан Ирактагы Петр I ыяга таксар. Бастыкы почта тахачы тыгынча 699 сыллакка 90 август күнүгөр Москваттан аянга турунар. Кини Ирактагы сүрбагыс ыягын онна атыгыт 12 сургун илжер. Ол суруктан бирдестере Жукускайга адрестанар. Сахасыргер 6 артык бары биллер. Иркутскайдан Сахасыргер дери салгы Жукускайдан бүлүүгө жаңга калмага, онтон тахагы Жукускайдан Охотскайга аянга тиер солунан тахалларам. Онно сакалар түһән быгытынан үлелебиттере. Ученыйдар келин акпыттарынан тракторга те артыктарга 10 тыгынчаттан таксаат үлелебит. Онна 3 тыгынчаттан таха Олна жамсыгынан кыттыбыттар. Келин жол биле соғыруттан калбин учалар олақсуян эти жамсык болалар. Ол гынан баран кинилер биле олары регелер барта сақа болалар. Сирдойду барта сақылы атта олихим боллана баханайдар женескен қалалар. Сақасырегер үйрақтайын тарғаныта православны итағаликытта седемнеяқ. Тыгынчы ағыз 169 сыллаққа Жукускайга прогимназия ол кенне духовный оны учутал семинариялары арылан үйрақтайын күйске тарғанан күн бүгін били наука сайдар. Бу қаз билди народ
инникиге жолгута онна кескилге тардыгыта болар. Беги бир нигыл Россия. Хылтан хылайы онну сконы олоққа келерек биттен бейбит программа өтігер мектелен тұрыбыт. Ол мектебет түміге бүгін беги Илдар Хамыд бейтін программа тәркелерен бары бирге қолбығын правительство түмігінен бейхен бір саңа сконы олоққа келерді бит. Эхил сақасыры Россия составыгар кирбите 305 сала туалар. Бұ түрт үйене ары кайбат кемусата қардарыта биге сетіміліқтінан күн бүгін республика енліндеке қардылыр. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Андрей Рукавишников, Лия Станиславская, сақасыры күнтен күн.